Pozdrav svima ljudi, ovdje je Veljko. Danas ću vam pokazati kako skinuti aplikaciju za snimanje ekrana. Prvo što je potrebno, da uđete na Play prodavnicu. Kada vam se uđete, gore kucate Mobizen. Ako vam je telefon Samsung, skidate ovo. Ako nije Samsung, skidate običan Mobizen Screen Record. I kada tu uđete, idete instalirati, pošto ja sad neću da ulazim, mrzim. I to je to. Nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu.